Kako je nastao Halloween? Danas je Halloween poznat širom sveta po kostimima, slatkišima i strašnim pričama. Ali da li ste znali da ovaj praznik ima dugu istoriju koja seže hiljadama godina unazad? Priča o Halloweenu počinje sa drevnim Keltima koji su živjeli na području današnje Irske, Velike Britanije i Sjeverne Francuske. Pre više od 2000 godina Kelti su slavili festival poznat kao Samhain, izgovara se Sovin, kojim su obeležavali kraj leta i početak zime. Doba kada su verovali da se granica između sveta živih i mrtvih briše. Na Samhain duhovi preminulih vraćali su se na zemlju. Kako bi se zaštitili od tih duhova, ljudi su palili velike vatre i nosili kostime, često od životinjskih glava i kože. Kada je hrišćanstvo počelo da se širi, mnogi paganski običaji su se uklopili u nove religiozne tradicije. Tako je Samhain postao povezan sa hrišćanskim praznikom Svi sveti, poznat kao All Hallows Eve, što se kasnije skratilo u Halloween. Danas se Halloween najviše slavi u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Irskoj i Velikoj Britaniji. U tim zemljama ljudi se maskiraju, posjećuju zabave, ukrašavaju kuće strašnim dekoracijama i naravno učestvuju u običaju poznatom kao trick or treat, gdje deca idu od kuće do kuće tražeći slatkiše. Jedan od najpoznatijih simbola Halloweena je Jack-o'-lantern, izrez barena bundeva sa svećom unutra koja potiče iz irske legende o čoveku po imenu Stingy Jack, koji je nadmudrio đavola i zbog toga je osuđen da luta između svetova sa samo svetlošću u bundevi da ga vodi. Iako su se običaji promenili kroz vekove, Halloween je ostao noć kada se prepliču tradicija, legenda i zabava, donoseći magiju i misteriju u naše živote. Pratite nas za još zanimljivih priča o drevnim običajima i praznicima.